Hey, iyabhluka inhliziyo yami mama Mcele. Iyabhluka inhliziyo yami mama Mcele, sehla senyuka mama Mcele sikhiphe imoto, sikhiphela lezalukwazi zase 93 zithi ziyovotela iANC. Kanti sigijima ngeimoto zeANC nje soxhashazwa izalukwazi ziyovotela iMK. Hey, angikaze ngiyibone into enje. Saza khohlakala izalukwazi kodwa uThixo uzobona sesiyifide sayifida lezalukwazi e93. Khona ngisho bengisigijimisela ama-food parcel mina, ngisigijimisela yonke into, ngisigijimisela ayikho into bengasiniki yona lesalukwazi udoti kwesalukwazi, ngisinika ama-veg lapha eANC, ngintshontshe ofisini lakhansela, ngihambise ngisifide kanti sisifidela iMK. Hayi ngiyababonga ogogo, ngiyababonga. What 93 ngisisuthi wona kuthi angife izinja zogogo. Hey, iyabhluka inhliziyo yami mama Mcele. Iyabhluka inhliziyo yami mama Mcele, sehla senyuka mama Mcele sikhiphe imoto, sikhiphela lezalukwazi zase 93 zithi ziyovotela iANC. Kanti sigijima ngeimoto zeANC nje soxhashazwa izalukwazi ziyovotela iMK. Hey, angikaze ngiyibone into enje. Saza khohlakala izalukwazi kodwa uThixo uzobona sesiyifide sayifida lezalukwazi e93. Khona ngisho bengisigijimisela ama-food parcel mina, ngisigijimisela yonke into, ngisigijimisela ayikho into bengasiniki yona lesalukwazi udoti kwesalukwazi, ngisinika ama-veg lapha eANC, ngintshontshe ofisini lakhansela, ngihambise ngisifide kanti sisifidela iMK. Hayi ngiyababonga ogogo, ngiyababonga. What 93 ngisisuthi wona kuthi angife izinja zogogo.